Sanibona noyingane zakwethu ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu ngabe uqala-ke ungena kule channel ngicindezele usubscribe kubatshazwe isihluku esenziwa uthisha-ke kumfundi izindaba ezibuhlungu-ke ethinta abantu abaningi lapha nenkundleni zokuxhumana-ke kuthiwa-ke useshonile-ke Anam Sishuba wase Zingquthu Queenstown Eastern Cape oneminyaka u-16 obefunda Lavelilanga-ke secondary school wathelwa-ke uthisha-ke ngoPetrol emzimbeni wase ethi akayongena-ke emlilweni wathi uyagoloza-ke umfundi-ke uthisha-ke wakhipha isibhamu waDubula Emoyeni-ke wagcina engenile-ke laphana-ke umfana washa ubese esibhedlela-ke wonke-ke leyo 2 month-ke njengoba laphana eseshonile njengamanje. Izindaba ezibuhlungu kakhulu-ke baphaphulile-ke laphana-ke abantu-ke ezinkundleni zokuxhumana. Nangu-ke unoxololezi-ke Noxi uthi noma ngabe-ke kwakubangani kodwa-ke ukuthi abulaleke ingane-ke was out of hands and-ke wayefuna-ke ife nje same time. Kanti-ke umbala enhlizwane-ke uthi mina ngiyafisa-ke ukwazi ukuthi uthisha uphi-ke and-ke umphakathi-ke umyekeleleni. Wengane zakwethu-ke ilezi ndaba-ke ezibuhlungu-ke esithe sakuthola zona. Ngiyafisa-ke ukuzwa mbona ukuthi ngabe wena-ke uphawula uthini-ke ngalolu daba. Asihlangane-ke laphana phansi kuma-comment section. Mina sengiphuma njalo-ke ngiyintatheli-ke ku-YouTube. Ngabe uqala-ke ukubona le video noma ungena kule channel lethu ngicindezele usubscribe uzokwazi zonke-ke indaba esikubeka zona ngolimi kaMageba isiZulu.